Allin hamusqa munasqa wawqimasiy. Qayna día devoción matutina t'uquychaspa karqa ñawiriyta maychus carta Efesiosman. Kunan día qallarispa kasun maychus chay carta qillqasqa karqa apóstol Pablowan wawqimasin Timoteoman pero Filipenses llaqtaq masisninman. Hinallataq chayrayku kunan día niwanchik kayta maychus tarikuspa kasan kay Filipenses cartapi uqniyuqpi chantapis uqchikllashqa nina hinata. Jesucristo kamachisnin hina Pablowan Timoteowan kay cartata qillqamusaykichik. Cristo Jesuspi Diosta ahllasqa kunaman, pikunachus Filipos llaqtapi kasasqankuman chaykunaman paykuna nirqanku. Chaykunamantaq iglesiapi kuraqkunaman Dioskunaman ima paykunataqa qillqarqanku. Timoteowan Pablowan qillqaspa karqanku tukuy cartasta. Maypichus reconocerqanku imaynata aska runamasisnin hermanos hermanas chantapis kuras runas maychus diaconosman anchatataq graciasta qurqanku porque paykuna ñawpaqman apasarqanku evangeliota. Mana chayllachu sirvispa kasarqanku Diospaq wasinku ukhupi chantapis runa masinkuta. Kaypi reparaspa kanchik imaynata noqanchik utuspa icharispa pata noqanchik ayllakapusun ahllaspa mashka ashka papata. Noqanchispis hermanos cristianos hina utuqtinchik munayta allin kawsayta reparaspa kasun imaynata allinta ruwanchik wawqimasinchik kawsayninpi. Ama qunqaychu kay yachayta. Apóstol Pablowan Timoteowan qallarispa kanku graciasta kay carta Filipensesman. Ama qunqaychu mi munasqa kuyamasi. Uq mark'ayta pachimuyki. Invitayki qan qillqamunaykita mayqinchus kasan sutiyki. Q'aya watijmanta qusqa kicharinapaq Diospaq qillqasqanta k'ayakama.